na ala takaslo kolong di bata di batuba di bagasasa darion jadi dihamwa sunto bolon di sondo hami bolo tu sumoro penungai siapa parang dia punta si raja luan na adong di berjuton tasungani majo harwa kedan na wala na binerengnya na sa lilingot torok do ale marpo habe enong ma di bagasasa darion bolo tumpe sumbi kenungai di parang dia punta si raja luan na jong di bagasasa darion tas marwata las angro muna jadi di hamuna ya sunto bolon adong do tu upatu du hami songon bahwa aduh kami masih tahunon di berlaun yang tahun sayang dia mah tujuan nyarion ya kapasu-pasu kata calon nak kaningan sekian hula-hula tak do asaulat tak saluhna sayang dia matomi apa metok tu bersabuat tak bayu natomi dia dengan itu boleh tu songono penuai labui di Patuba perannya pun ke serajolon unang matang mereka muna sian gulang na alay mereka muna nasi sadaro haluhita tinamangulahon ulah daun asas dohon masang opadohan di dua tintin na dinowa menda golang-golang binain diho-diho na bolo tu songono penuai labui hun pasah perannya pun ke serajolon anak buru bere nang bere amat tadi bata matong na manggohi pasu-pasu hebat itu disialani dihamu badui kami Marhite ende una pasonang di paratoano Kasida sisada nagabe ono maida paparana Imamopani raja oloan pamuparana di pulau Samosiri Sinai bao maida siakan margasi hutang maida paidua apa koluhong mai markabakara Kapayo mat maida sinapena margasi hite maida pailima Raja manulang mai siap kudana Duduma siap na ono Ibana siap raja sinapela Sada raja nahasakia Ima oputak sisi nga mga rajai Raja nahasaktiya Jala raja natarbarita Nagabe siyoko bangsa ni Indonesia Karantoy ikaw Samang siyono pagpara Sisa darunoy sisa daroha Kahit totoktoy basta daroha Damuloy ape marsilakiya Siyak kamana sa patuboruna Ino matuhita Imang sahala niyo puta Pagpapanaman na persatuan Sa'y manuwala hitaluhutan Soni mamalo si penjaga Sa ulit mahita si Sadaroha Mamalo tahi na si penjaga Atong taganya man atong usukan Makasihite may napailiwa Raja manulang may siya kudana Dumang siya na ono Iba na siya raja sinapera Sada raja nasaktiya Di maupunta sisinga mga rajai Iba raja nasaktiya Jala raja natarita Siya ko bangso di Indonesia Siya ko bangso di Indonesia Ay jarang noy nabida Nasonga siya na papara Sisa daluludo sisa daroha Ay totong noy marsadaroha Tangoloy ape marsilaten Siya kamana sa katuharuna Pagino magdakusahala Iba ang sisi na mga raja anong may bahan masih titiyo let's palo mo tuwa sa anak Sa isahan dapat pala po ito
otik tak sihat tahun. Jadi pas itu tulah di hari nani lah dari kamu. Jadi sohoni mahami saya si malu tidak diburu putih mah. Sinaga. Jadi pas atami mau saya kembali nami si bajuta. Sampai naik Siba 2000 Siba juta Raja Nami tulang Gabi ang bro. boleh tak semerope na boy terbaik kami na pasang apok kamu dengan nangan pai dulu atas dari balas maru mo Raja Nami Gabi. kasar orang nami masuk ini dua sedikit masih opa ko lang bulak para hukna tuk sa manipe na boy terpatu pahami Siba 2000 Siba juta tuata mo ko iba semua Ma tutu. Jadi asadar nanti dibutuh kau dah kon. Orang bro. Tulang berau mau bere. Ya masai pasal yang itu karena itu ketibatan mahalan na. Tadi enggak dua orang tu. Dia mula tu pejo bason. Ada dibutuh ono nakabali bako nakalaiko. Sima 2000 sima juta. Tapi apa jolo ngada mango. Auma nomor 2 sima 2000. Ima pasti dibuat. Jadi so kami tok sepi ado habiro kamu dah bilang nak. Sudah 2000. Jadi donan nami Raja Nami. Gabi ang bro. Kami nama lupa hidup kami. Hidup. Di ulaun sahur dua ni dah pulang. Kalau tu pemaru pasati di dok. Ruhnya ada dia mulai dia kali ulaun dasar di batu nak sahur dua. Orang. Sesitong na dalam enam langsung dah pulang. Ale gua mah bayi non anak masuk ni ruhnya ada. Natulang. Sudah mahal kau ulaun. Boleh tu semua nape. Lalu terpaksa tam yang urubi kami. Tempat nami. Lah semarani natulang teh hama kau ulaun nami nang akalai kuda. Orang bro. Jadi, waktu itu mana susah penon na boy pasal kami, pak nami, asma Raja itulah nami raja si hotang manang salu nama hamu raja si oloan. Khusus matu natulakku kaya nanti kalau tulakku. Songonido horo abolo di partituran non. Martabata balas biroha. Nang peso dialap anak namihan borumon poriban namihon. Tong doha misi majuta borumuna. Boru hasian. Oloi podani bapak nami Tuhan. Alai di bagai sedikit. So pola adong suku-sukur rohan ni hamuna katulang nami natulang nami. Ala nasari masuk mahami. Ison ma boru hasian si majutak. Ison ma si majuari boru si majutak. Si majuari boru do si majutak. Las sekaligus mo saya masuk kami. Do di santabi di hula-hulai sinaga do si tiyo. Bolo pe ubah pumuhami si dua nami di bastion. Patuduhon na do hami boru muna boru hasian si majutak. Di namar habot ni roha manang kehilangan sada tulang nami. Tulang nama tua si hotang nadong di luar tau. Bolo pesa lelegon na pigarion hola sonari joni berek tulang pardo pagaku na tulang. Soni mahoro kerepotan. Mana suatu syukur roham. Mas saya torop si majutak di desa percuton narohama kira tulang. Di berek kono kami torop sobiga. Soni majonwai. Ala lagi kerepotan musim panen, musim gotilo nake. Jadi bolo peholak kami utusan las kono kami.
siang calon legislatif tingkat 2 Deli Serdang 5 nomor keluar Herti Munte siang Partai Perindo. Yang merasa kami turut berduka cita di persaudaraan di Babau. Alani untuk dia ke burunna namun ketepatan Ketua Herti Munte dan Boy hadir untuk menghadiri acara. Alani mau sosope nasida kami mah perwakilan termasuk mah hula-hulata Raja Simarmata. Hula-hulata Raja Simarmata dong. Jadi termasuk ketua tim pemenang dong. Nah tuh alani untuk dia benar di Batuba Herti Munte sohon nama nupaki udah tahun di Batama nama koi pasu-pasuna. Bapak itu Maju di Bagasan Sadeon, Kapusitu Hatta di sana di Kepasana, Nomor Jalo di Bagasan Sadeon Tiuniari di Bagasan Ulaun, Sor Matuan di Damawan. Jadi di son kami roh inang sahabat Herti Munte. Nado kami marawat ni roha di perlawan di dalam mata holongo. Alani gugu tayo yang tutuhani dapat bertangin kita. Sayang dia nani pudi ni dia bangun nanti tinggal hona dipastikas sudi jalan sehat-sehat tujuan nero. Jadi di haroro nami bisa inang tumpe subuhi hadir sama ketua nami Herti Munte di lokasi Sadeon. Alana tong dua dong ulau tong masomonon di daerah Tembung. Jadi kami mah sebagai perwakilan tung Solo di mana di sana marbobain mamu kelas marohamu majalo haroro nami jalan tujuan kasabui tong ingotong muna di tahun 2024 so nalaho pilih tota di 2024 sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat persetujuan. Nadoh-dohan itu berduka cita. Alana nung mamoru dengan nami sa STM. Isaluhna keluarga, ikon mardalga ni roha mahamu, unang gabi ipatubuhamu lumud di bagasan rohamu. Ala di dok tuhado, parhitian doang kohamatean dalan na laut tusundu. Jadi, ujung ngulun ya mataon, ya amato penasehat do di STM ta. Saya songoni manian, saya dong manian, ya anakku nama nangakanggiku, nama ngihut doa mangon, ala na penasehat tiap doa mangon. Umbah ini do, rohani di son, narapak dari luilu do hita, narapak magoat do hita. Alai bisa luhut nai, yang buanon leleng lumun di bagasan roha. Ala adong do pangaluan-luata amata di batang na disubui. Jadi on mahami sa luhut na STM di pasahat daw mewakili kedua. Memang soal suaranya kainata do amat tanah kaning amat tahu ma penasihat di STM Dostari. Kelanjutan tadi bulan 5 ya. Memang siang awal tengah penasihat ya. Online namanya manusia tegas deh. Tegas. Nah dong bisa tawar menawar. Mau i aturan, itu aturan harus dilaksanakan. Itu mau layo. Bola kahata itu nagudang nakayat. Siapa tahu dola. Kacalongan. Apa borhak ma layon na diodon di bagasatannya. Jadi so kami nang jom siya dengan sautamu na siya STM Dostari. Kompare Dostari tadi kita dah kalau dia hubungannya suuton adon do anggaran dasar anggaran rumah tangga ini STM Dostari taring di Batang tertutup sini sonina tekteles na di mau kasada kami di son siya kami naman ko sahuta dalam nai mengurupi hamuna terus songa dia te met ulun na las marohamu asa dilok na tua-tua itu mana no berapa raut na usong ini na butar patukan STM
Mengurupi hamu na pun ada sudah diperkolak nih nadia dua. Amat tadi pertama anak pun.
tanggal Siaturi sudah kawal doho sitio ima di soksoni baru bere di Naksor Madua Layon. Jadi tunang bau di son panggilan naik suamu semar gugu mahina ate nak Naksor Madua Layon memang saya dulu doa kau sendiri dulu doa. Jadi anak itu laku dulu tapi nggak baru kumpul sini termasuk Malayo. Jadi sebenarnya waktu lambat sudah mampir begini mau makan walau lain ke tulang kami waktu ini semua rakyat ni mati mendunggu mulai anak niat tulang seribu dah baru berjasa bulan. Halo. Jadi saya waktu makan biamu nak pinok perilayo saya dikit mamu makan tulang saya rumah mulai biar biasanya lewat tu ringkas punya tapi kalau dulu saya dapat soal nilai sekolah masanya awal pulang waktu akhir pos mana kami jaga generasi penerusan no aku itu pulang nanti aku nanti dulu pasti lo deh jika ada deh Iman, saya mungkin mau saya rumah pulang nanti dari Jakarta berburu waktu itu. Jadi inang mau di son, di dulu berwata ina, di Perserang Atta dong lain. Gurang nak kenangan indah, kata rupi. Ima tayong timur akan dari Galuh. Jela di dulu berwata dong naik masyarakat itu hatta, bangapun berwata. Di dulu berwata. Ima di rong 10 pak ayat pinusong sa ato ay siya ilokosolo ay ganun kita dan mangulu di dirita jala ganun kita nang mati di dirita ay mangulu ke kita mangulu di Tuhan ilo mati kita mati di Tuhan ilo asa mangulu manang mati ke kita tunggu di Tuhan kita ilo pa na mati Kristus jala mula mangulu asa ibang Tuhan ni nama ate Tuhan pasar nama Tuhan ni Tulangon Ison kalau kami sian buru nama Tuhan do bere songono pero nami plasma rohani amuak kahulo na nami tulang nami kalay nami nang bau nami di sipatu kawan nami anon galan nami mangurpiamu nasusadiay taksetos nami raja nami bulo na magkulit pa kami ganda man nanihulit paling gabayan may tupulian niyari di amor kahululak ko tulak ko like ko ng bangko jadi nagpasatom namin mga inaman Makanya dos paro hamuta, buru siakangan ma. Nia suliro hamuta ruli pasu-pasu. Alai buru
Siakam maunang polaru kita nama iburu, dia mau akad jodoh dada, kelas marohamu dada, wah buat itu. Tarik pak, buat apa bapak, mana putih nauli dari kamu, terlubui mah dia kapal kumur di muka. Dari sana oras, mungkin di pasar tamu, di bagajuk di Glenamion, di sima tu agak kucina, do di sima tu neng sebagai dulu nabi. Gabi. Ala baca lo farsi holam mahami, siang kamu nasu siap bulan marhidion, ima beri di sibulan, borah mamu, jangan kau ngatong. Farsi holam pasar tamu apa lah tu? Kamu turang nami raja isi bulun. Jelas maroh kamu raja nami tung mangga songol dia biar. Berjulu mat, pisu naga cangi. Halo. Ukur kahai pian non. Bisa nagajak pas atau mah. Tunat tulang tak? Tulang. Iya, jangan mah. Inang. Begitu tuh, unang dong. Jambar di paru itu nang liano. Perwau itu tuh. Or. Kando kinapilian unang. Itu. Bolon akan setiap di sangat diburuan ala bangun dulu be tangarung dasar lamangi kilo dah sama satu sakit jadi ulang kamu anu terbagi berdua dah kurang berbagi nanti Tuan dengan sabut meroha di saat kedua ni amak bangsu Omatikina nan anggohita na marsihaurongan marsdadaan dahon layon matikina iperlawan yang bagus si Carlos mau jadi sifatannya nangzal natural tolu mahal akot tumunin apuro o mapakisa jala masegura pikiran sa siya pula sinabasua dati dah sumali hapel ko doon na ayang ko parsahidon niya mang bawo katakiran nila alahin na lang ang kagaramat ko o ito hiling sa mali alay to po so nakasong ko tao kung itala ko si Lady malawi babay ala ng arong buwa mandok na masay jadi imay o sa maniluwa jadi dihalinggan ng kubera pabay mo lumuwi maliglo sa nere Dizal Tuhan tayo tangyang ta galilingon lolo sono marogdan sono hagut niya marogdan apior sabdo na silisay tokyuran oleh atma Gaya mula tuh hamu muse gaya maktulang tong tuhai mula masa dia muse adong mula. Jadi lang naputus dope anggo hubungan ni si bolon tubuh ni layanamio. Iro saya dokon akan gorkon naking songoni. So dia ngolu muna haduan tong dohai posisi nami gabe tulang muse di pinopar ni layanamen. Alani ingot tamu mai pos rohanami dalam mandok molate mahita dituatan nung ngawoy dengan magdalan ulaun sarmatuani layon songsoni manang tamiang nami dinalauban mupian non lain nami tuta suat konomu setong ma turulak kamu na betuta songsanang ulak kamu tumedo non ate pereda dito nami da jadi mo tung pesongon naking hatanyak kang boron si buru puas men na si buru bakara molong nga puasin na saya na soda marang alay gadi parok kamu mai hatanyak kang borot tujulan nyoron ate dia kabar nami molo tu soni benang hata nabui pasal tani saya tu hata mamang boi pas-pas di namun sabuna tangyang tu diba utipo ba kamparan na poso Matutu. kebetulan huwatai tong tua kanak namion bolo hula-hula barkasi bolo na lasahuta tong arong lisan nung arong may komunikasi nung do mahabi manaruhon ate asa pasien tu kita jadi alani nung atung dinggabe dia kahata pasu hata dauli hata dingga kumasatami langsung matong tupapok kami asa bilangan di 10 itu batu bilangan di 10-an
Ya tagali hata oras. Apu haumay hot marto nga ni sir. Tutup. Sasa disuruh satu mortian, lelek kita mengurus sesama tu magkabiyan. Malay pribata, iban gani holong na mangiring-iring dahil dokter kita na mangulaw-ulaw na rin tidak. Para sa rumatuaw ni natuatuan tao, di ba sa garo ni makamang borong noon, totong bidong amin, sala tungkilkan ulaw ni. Diha mo to lang namin, suang-suang man ang hula-hula namin. Luboy madiha mo rin doon sa huta, doon tulang lubog namin para sa hotang. Nung nga tunggurang, akabura na ulit, akabura na rin ka ng pinasahap muna. Tuhami pamparan ni natutuan namin yun. Sanggit na di ba sa Tuhan ni, marhiti-hiti halong na. Asa tumibo so anak kapangidog mo na ito lang. Akan na ito lang. Buya lahon, tibu, tuwa anak, tuwa boru, doon masa rumah tua, dapat anak kapapagan loma di pangarat tuan. Boleh tong nasida di bawah selas neroha. Lau mangula-ulaw na na maralo lompat, loma itu hatta. Jadi boleh betung songoni hata hamal yang tersekanak katulang. Ihamula-hula namin, doon asa huta, las maroha muna, ilok na tuwa-tuwa, tutuin na duhut, tuturin na lote, at na uli, at nadenggan, at paso ng pinasaha muna, sa unang may muga, dalaw ng mose. Asa nang sa pulubi ito ba, juman isa pulalo, at paso, at na uli nadenggan na pinasaha muna, abing may diabingan namin, diabara namin, Jujung di masih majujung namin, apon na may magtunga-tunga ni jauh. At sa sahap, masuli sahap, matuwag tayo na tigaras. Saya lang tuliling na mahita sa loob ng ulo sa tubang gabi at totong mahita horas-horas. So ni mga po sa kami hasutong kerajaan ng Betis. At kapinang parah. Bison rodo kami siya tonga-tonga ni Huriata, akan dipercut. So pasahaton sosial ni Huriata. Bison, ulang berek kamu. Sian isina ya leber kamu mah naruh kami siya tonga-tonga ni Huriata na lawan pasahaton ni. Aso songo doon nami mason hatan sekian dua. Tintin na dinoma kulang-kulang pangarahut na. O tik siya dia na mutar patu bani Huria. Saya Tuhan tawa na manggugi pas masuna. Nasa jolma ikon mate ikon magosin. Asa tungdinggan musik. Daging odo gabi bangke jala ikodo malaki. Itu hasangapon na. Kuarnya anak Tuhan Yesus Kristus. Kuar top di Porbadia. Amin. Bahwa sengaja kita cari di hamu mengalami bersyukur mendapat itu aman silakan dikeluarkan. Tertegangan sudah sangat terlalu masyarakat kita dalam kita Allah terbuli siniran ini sama Tuhan. Pas ala ayo Tuhan materi ikusialo ikusi pasilingon isu harga hidup sini orang lau orang mengerubah Tuhan itu dengan selalu tujuan nak asal lain kalau sehidup maka tidak harga lo kayak pasnya alai mulu dia lupa ni Tuhan tadi daun marasin lo tu sakat lo kepikiran alat pikiran rohata itu nanibang manikin upar tu pikiran alai yang go pikiran rohata itu bisa semua punya itu tak pikiran dan dalam pun Jehovah semua berbilang setanon semua liban kan Tuhan ajak kita
Hingga terminal saat puro kopi ang mga tujamu, nakuha na sila naman tayo paso-paso na asapi at alas ketiga, nakita ko yung ketiga. Jadi Tuhan makatai, tong-tongan ni kakatayo, tong-tongan ni pria, tong-tongan ni masyarakat, tong-tongan ni pagbuwa amahon, at doon na pinawanan na dibilawan sa hatu bertujuan untuk atungan ng kuryata. Bila mudah-mudahan ka naman untuk si wartawan na tadahala di suwatan. Alay, rohan John Mano masak dari Tuhan Jehovah lo mapapulakan. Analima dito ihilosok betul sa lobat. Jangan dong disong sa nahot. Alay, rohat kalau puta naro. Kuasa ala tapi binatang yang tak tahu para dia nak panggulung nak pasal itu itu sahaja di sini di sore dia dan hidup Somali ala para dia nak pasal itu do pertibion nama mulus do pertibion rap do nak narani ni rohana alai namanya do bisa nilai do namanya Allah rohani dia menang najulung bakal do hopajati julur mata mandok jadi siran besok sembilan alai dan hamatian itu ujung nilakkannya karena kursi kamu buat doa lah ay malungod do rohatku madapoto debataku asa dilambung naaw asa dilambung naaw Tuhan di batang ho, lauar dohot lau gongot, orang nyon, rodi sabi demi ini. Amin. ditutup mabatang agkamang maripilitan nomor 100. Fotonya keluarkan, fotonya. Holong do rohani debataku, holong rohana tong diam. Yesus anaknya. Musik. Sohoni mah hata mulia nabi, dihamu guru nabi, takut kamu mah hata pagula di hulia. Boleh teman. Jadi istirahat awal jadi tadi. Oh, dia aku main tak. Thank you.